Pa, Gusto man? mulag sa kadali pa. Kaya asa ang buga ha? Balik po ninang talag sa ragit na makalaag. Oh, lakaw. Balik din ha, kaya pagkahipos ng maisad to. O lagi pa. Pre, nanangin di kasi yung papa pre. Nanahid na pre, pero mo lagi daghang pang storya. Tala na pre, isugtan man kaka. Basin ga sugo na to niya. Tala, Angon sa man pre? wala ka kabalo. Na idol boxing atong tikis barangay. That's tala pre, lantaw ta. Tara pre, oh, kasugo na pre. Asan pre? To. Tuwa na sa pre yan ya. Pre, tara na pre. Ladies and gentlemen, mayong adlaw kaninyong tanan. Aniya na pitak sa ako. Boxing sa barangay sa Ruwer, Kabangkalan. Live in Coral Boxing Gym. On the blue corner, the challenger from Taga-asa gani ka bay? Bahugtay Province! Ang Bahugtay Province. Ladies and gentlemen, Bayon! Short with a record of 0 wins, 100 losses. Mailasa na wong, wagoy daog-daog. Kini junoo kay ampo kay kata kay na wala way daog pusti dino na ko niron. On the red corner, wearing Unsa man imong shirt dong? Disi man na, pag-ini sa ule. Dili ni madawa trip nang mo man ni kuan design sa mo. Dong, asa na kada gikan? Bunglay gadaro. Wala na jud kay laing masuot dong. Disqualified ka na. Coach, ihubo may shirt because it's very dirty. I'm disqualified. Wearing blue short with a record of 100 wins, 0 losses, and 100 knockouts. That's right, Pilde. Match na dyan yan eh. The undefeated, the undisputed, the undiscovered, the unkabogable, Mais Ganda. Ay, siya naong, mas gaya ko naong. Pagayay na ni naong ron. Bansi mo diha. Insang na mga bansili ani karon. Ala pag mga bansili ning nawani raw. Gaya ka nawong. Gaya ka nawong. Traction niya ha. Traction. Dili. 君の虜になってしまえばきっと Ubos. Dili po pwede sa ubos. Dili pwede sa tiyan. Karon di pa kuto-kuto. Bawal ha. Bawal. Kina. Uy, sabat ka. Ikaw. Oh, kana. Kika. Ready, fight. Isa-isa. Huwag mo tingnan. Oh, pwede na. Pwede mo kontra.